ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ha agama Islam, alhamdulillah yari na kita ni waktu na to kabiaksahan mabot in waktu sin dia sin adlaw ini para sukuan sin guru na to mundia yari ni kato tani pengajian sa dapat untuk insyaallah waktu ini yari siya kato tani dimihil bago pengajian sin kita niyo tungod pa amoy kagunahan sin umat amoy in buhiun magbalik alaw man sin kita niyo niyanan Muslim beriman sabab ilu karabos biya mga sung na malawak waktu na to ini di ko baha na masuk na yung kiamat at kumahawa amoy hindi kita mabaya lang kahajaman na to dumatuin mga yan insyaallah. Yari in guru na to rinat mo palukay tupal ko kaniyo wayro na rukain kan Syekh Mahir Mustaham wal yatafadhal fadilatuhu mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasdana sanglit dengan puji pemahas tinggi Allah serta salawat iman salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah subhanahu wa ta'ala in hamama ilayna adu min bi'idnillah ayat Allah subhanahu wa ta'ala kamu in surat Asy-Syu'ara bi'ita Allah subhanahu wa ta'ala akan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wahfad janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. In pangadatan ini mga palanggungan agama Islam agun hamasa nato labiluwa na hula nato awon-awon sung na malawa. Ini pangadjian sa laku-laku subay dungdungan sin tiap-tiap amun biakato tani Muslim. Iban biasin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. In ayat ini berita sin Allah subhanahu wa ta'ala wahfad janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Berita sin Allah subhanahu wa ta'ala dia akni Rasul sallallahu alaihi wasallam in magpababa magpatigupo ba mga sila amuin miyamakat hapamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in pagyanon mga barinan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in janaha pikpik arapun manusia wairong kita ni pikpikin maksud na hindi ayaw kita niyo magpataas pa mga sila bariman. Ayaw na to yanon labi ako marayaw ka niyaon. Inini biyayta sin Allah ta'ala papangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In magpababa kaw pa mga sila amuin miyamagat kay mo minal mu'minin min mga sila bariman. Inhati niya bang in Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak iban na iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala in magpababa in magpatikupo pa mga sila bariman biyarin na kita niyo. Pag-uus na Allah subhanahu wa ta'ala na mayta fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ayaw niyo bantu ka ingin habaran niyo. Pag yanon amuin tao
nung niya, kabantukan, ibaba na yung kamatawran, siya magpataas simbaran niya. Bantog sa jamihan, na yung mga biyat, tupiyang lang sin Allah Ta'ala, mayta, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala, innabi makaingat, bangisin matan nagmawawa kaniya. Bangisin matan bariman. Adapun, in kita niyo naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkain Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan sin aku iban sin kamu kaagama Islam sabab yato in Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak sin Allah ta'ala magpababa magpatibaba magpatikupo pa mga sila bariman amuin mga sila miyamagad hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mga palanguhan na ako may Islam. Bukod na sabi, maksud dati, nari na ka magpakila, di mo nahibayita bangunin mga hinang mo. Maksud amin magbantog ka. Amin, panatuzat ko ang fusakum, huwa lang, bimanita pa. Amin mga tao imiyan, nabisan ako lang yan, may inisan na yun ang kuray kayo. Sa ko lang, ibaba mo yung tao kaiwanan, Muslim, Barima, ini kayo nataas. Kung bihat ito mga palanguhan na ako may Islam. Inyatu yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, babaya ikaw sa dyan na taas, kaya walang hababa. Inyan, yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in beriman, subay magpatikuko. Biasin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag kita ni maling kaniyo, mahinang problema. Ya ayyuhalladhina amanu. Ayat, misalnya bahasa surat Al-Ma'idah, ayat ke-64. Bihitaan kita na sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yaon. In tao, bang kamu di marad, waman arada, sisuy namin long tamaling, dumubtul aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala sara sin Allah ta'ala nanganti anda kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila amuin makasi manasa fa Allah iban kakasihan iban kelasan sin Allah ini niagon na sung malawa mga kaanakan natin in magpatibaba in magpatikupo pa mga sila beriman. Agun di mo nakakita. Hamasan na to ini mga palangguan ha agama Islam. Agun di nila ang katon ang mga sila bariman, di nila pagadatan ang mga sila bariman. Agunin pangatod nila sila rin bariman ang kimanhabawa. Ang painyan piyanglangan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan yung Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akda magpatibawa pa mga sila miyamagad na pamando niya ang unatin mga sila beriman. Bang kau manghud nakakita hambo Muslim ang pain siya miyamagad na pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di magsasakuto fa Allah di maghinang karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa na amuin huminang sin pag-agama wala siyara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pun impyagyan din di amuin mga sila. Ada pun Muslim miya magad hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay ko magpatibaba kanila. Subay ko kung nagbimihan, nagdajangang kanila. Sabab ayaw kita nyo ini. Minsan yung Rasul sallallahu alaihi wasallam diakda sa sinallahu ta'ala wahfad janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Pagpatikupo ko, pagpatibaba ka, tama nga sila miya mga na pamando mo. Tayo na mga sila bariman. Amuin mga sila bariman. Sabab maita in mga sila yan tuhan kiridaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila yan in tagakapatut magupiksa singgin lupaan. Sila yan amuin mga tao kilalasan sila Allah subhanahu wa ta'ala.
Bangkaw maka kita Muslim, ang patuan makusog mamaugbog, maun papamandu sin panguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, subay ko magpatikupo, magpatibawa kanila. Ayaw mo ang katay mo. Ayaw ko magkabtaan, makasla din kanila. Sebab pangking kita, bunan, niya makat na pamandu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangking kita niyo bunan, nangahakat pa Quran. Sababin Allah Ta'ala naman ita, fala tuzakku anfusakum. Ayaw niyo ang katayin baran niyo, ayaw niyo kanto kain baran niyo. Amoy niyaon ng buk Muslim, kaya nga tamo bariman. Pagubos siyang kat ng baramay, sa kaulaulayin siya bukon makusog mag-ibadat, sa kaulaulay kayo makusog mag-ibadat. Lihat ito mga palawan araw Islam. Gaman, bangkaw mga kita bariman, pagpatibawa ka. Bangaon Muslim makahinang do sa kay mo maapa pang mga kamapan may sain wala na yung kamapan so mo na maapon bukunin mana bang wala mo siya miyaap bang intaw biyawa kaw insa kaula-ula bang mo siya di maapon bang mo siya miya maap bang kaw nagpatiko pupat di aug kaw batin biyat to kabiasan bukun tuan. In hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam matampal inagi niya ma naqasat sadaqatun min mali wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Hadis akhrajahu Imam Muslim. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam manakasad sadakatun min mal. Bangkaw nagsadak ka alta, bukon bimana kaya kulangan ka alta. Bukon tuan, gamarin niya ito nagbarakat. Hindi hadis ini makawa mo, bukon tuwi, intao, atau akan in Islam, ang daaki amin, ayaw na kumay ng dayahan. Doon na dyan ka miskin. Sabab, ang nakto, mamisinterpret sin mga kaibanan, at tungod sin hadis, makauna sumud, in miskin, palom sin surga. Bukon gima na, in sa kaula-ula, in dayahan, di na makasunsurga. Bukon. Ada puntuan, biyay ta rin di, bangkaw tuwi, magtuyo, amuin long tawihan, maglawag na paka, bukon isap, amuin pangatayan mo, gimakantong may nang nakauipon, sinalta. Sumagawa, maglawag ka, hapangangad mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna bangkaw nakalago sa nakatipong sinalta, ang pamupyag sa dakka, inyandakan sin Allah. Makapila sa dyan ayat pagsabtutin sin Allah, tabi amwalikum wa anfusikum. Pagsadak ka kamo. Pag napaka kamo. Pagsadak ka yan, bukon ikakulang sinalta. Bukon mga palangan araw Islam. Ing sumuno, hadis yadto, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Apabila in manusia mapatimaap siya, haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamangasila nakadusa kanya Muslim, ang paintao yan Muslim, mapatimaapi siya, bukon bimana in siya mabawa na. Bukon yung bimana, diyaog na siya. Bangsaw pa, bias siya uset to. Bihandi niya mamapin tao, ba't asupaya siya, di mawa indignity niya, bukon. Gamanin biya tumawakaw. Ada pun bang kau mapatimaa, patao, sabi nga tamumano siya, sadya siya, magkalaw magkasa, manjari siya, hawak tuya tumasasat sin syaitan, bawaon niya kau. Sa bang kau mapatimaa, inyat to dauhan. Biafun illa izzan.
Gaman, di mau kau tuan, gaman inyat to, kabansa kanda kula inta umapatima. Bihan mga palangkong mga agama Islam, iban biyay tak pansugpat sinadis, wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Wayroon hambuk din ha mga Muslim magpatibaba hakar na sinallahu subhanahu wa ta'ala may tahapangagarin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab dakan sinallahu ta'ala in magpatibaba salta inyat tudaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuya tuwing guidelines in kita ni Muslim in magpatibaba kita ni labi luma na magpatibaba kita ni pa mga sila bariman ayaw kita ni imiyan ay mayroon sa saan inang niya kung saan kami ni ako ayaw palamuan na agama Islam inyan pinangan sinsara bangkaw nagpatibaba karena ipangangaran mo fa Allah subhanahu wa ta'ala karena miyamangad ko hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in marayaw in magpatibaba bang munahin ang mga palangguan na agama Islam taratan tutuod ang katungkaw sin Allah illa rafa'ahu Allah malengkan bang intao nagpatikupo nagpatibaba agar na sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat to ang katunsa sin Allah subhanahu wa ta'ala biyarin hanta biyasin kain na bangawang barima ngayon kung magpataas din kanila magpamamakaw magpatima pag-serve kaw kanila kaya nabong kung sadya ikaw yan minsan in Rasul sallallahu alaihi wasallam niyan wahfad janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ayaw ko magjangang doon kanila biya kayo mo mga hindan biya kayo mga hinbay biya ikaw ay maingat din kanila ayaw ibo palangguan na agama Islam mga kamanghuran ini namun siya rin ng mga tarbiyatul awlad ang kitab basahon na to bang ini mahinang singkitan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala tumayo yung kahalan sabi Muslim dia akan sinsara katutan niyo magtabang tiyabang ikitan niyo pahinang marayaw in ayaw kita niyo magtabang tiyabang ipahinang muni in dia akan sinsara maglumba-lumba kita niyo maghinang sinhinang marayaw bukon maglumba-lumba babaong mintay manghudbumat kau mangkat pataas bukon mga palangguan na agama Islam dia akan maghinang sinhinang marayaw maglumba-lumba pahinang marayaw mag-cooperate pahinang marayaw Masya Allah bukon maghinang hasupay mamayin kaibanan uminang kawat kamawanto kayo sa bangkaw nagpatikupo bang aon nakadusa kayo subay ko mapatima sabab inyat to amo na yato yung daugan amo na to yung tanda ini ikaw maisog ka in tanda ini ikaw makusog may tabo kung makusog na kontrol mo in hawa napso mo napataalok mo pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala na wayron hambuk din hamang hambuk manusia nagpatibaba hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala pangagari niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sabyita sin Allah ta'ala magpatikupo magpatibawa bihan mga palangguan na agama Islam iban doon hadis yun makaw na to subay kita nga usog magsadak ka inyan para katutan nyo lang iban subay kita nyo patimaap inhikatunya subay kita nyo patibawa bang na to mahinam bangkaw nagsadak ka, Masya Allah, tumaod pa yung alta mo, tumaod pa yung rejiki mo, mataw din karayawan. Tumaod pa yung karayawan. Mainam mo pataming, dahil na pinarka dyan. Nabangkaw mapatimaat, na inyan izan. Inyan, kusog, inyan, dalawan. Mga palangguan na agama Islam. Ayaw mo agarain hawa nafsu. Gaman pataallo ko mo. Maong papamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pati baga kita, maong pakawayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bang di maaw na antara sin Muslim in pagpatibaba pakaniya din kanila
kanto kumangi maaon in pagbantog biyantui maaon in pagjingki-jingki biasin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ke riwayat Hayyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yabkharaku ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Minagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Allah subhanahu wa ta'ala nagwahi ka ko an tawada'u in magpatikupo kita magpatibawa kita niyo. Kaya na ayat, biya'itang tawahtan janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Biya'un Rasul sallallahu alaihi wasallam na inamaita, sin piyagwahi ka na si Allah Ta'ala in subay in beriman magpatibawa. Karena hasupaya bang mauin pagpatibawa sin Muslim antara sin bang Muslim pa Muslim maigna in pagtaas tiya asisin Muslim. Maigna in pagjingki-jingki sin Muslim. Bihan mga palanguan na alam ng Islam. Bihan in kalingkan. Ada pun dia matawad kugdanan dahil katutan. In kaiwanan dahil na makamurilan niya unin guru sumagawa biasin sa kaulaula labi siya makaingat din ang guru niya. Di mawaya amin maiyan in siya di maingat. Sa kaulaw di mawabday sabsasin niya uning guru niya. Subhanallah. Mayroon magpatiwala pagkaguruhan nila. Ang pagitan kita ni bang in guru yan, in mga guru yan wala sa tulan biya. In mga kaguruhan yan, warising kanabihan. Nakanabihan niyang bariman. Magkaingat sinsa lamang patibawa ka rin kanila, ayaw ko makangkat sinmaran mo. Pagadati sila, pagpatibawa ka kanila. Sumagawa matawin ka, tumugtog kanila. Ini mga kalangguan na araw ng Islam, suway in pangadatan ini, mausal, sin ako, iban sin kam. Nasabot tayo doon, muna ayaw kita ni magbantog sin balantan niyo, hindi kababa sin kaiwan ng Muslim. Sumagawa man, dyan ko mag-introduce, pangunin hinang mo. Sabi ko rin, maksud mo ba't nasupaya madownin kaiwan? Ayaw ko magangkat. Bara mo imangkat ko, hasupaya kaiwanan, sa kaula-ula, ikaw labi akdal din kanina. Ayaw. Sa wagtuputin Allah subhanahu wa ta'ala bang isin matan nagmakuha rin ng Muslim. Sabi atin Muslim, si Muslim, Cebu. Cebu, tuwan, mga palang manarap sa pangatin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbal iman. Baik sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amoy namukong kapag karajaan ito sa beta sin Allah ta'ala. Huwa alam mo biman itaka. Ayaw mo ang katain para mo din na kaiwan ng tayong mga Muslim. Sabi Allah SWT labi makainat. Pangisin kung nalmatan ka nyo yung makuha ka. Ayaw. Kaman, bangkyo mo kakita beriman, kaingatan mo insyayaw miya magad siya, yung tawian hapamando, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makusog yung pamawbog niya pa Quran, iban pamando, Rasul na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ando, pagpatibawa ko kanila yan. Sebab yung mga sila yung beriman at tanpa Allah SWT. Murah-murahan, kung mantap pagbarakat ang kakuliwan kanyo, in ini, in nasabot din doon, tuwan, alis yaon, in kita niyo ang miyamakan, pamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam, suwari sa kita ni makad kanya, in magpatibawa kita ng pangmasul na beriman, ayaw na ito pantubong yung ginawaran na ito, supaya saja kita ni umangkat ng kaiwan ng tayo manggod na ito Muslim, iwan napangadjib na ito isa, in magsadak katuwi, bukon siya hikamiskin, bukon siya hikakulang sin harta sin kita niyo, in hikatunya ito
in maksud sin amin pagpatibawa supaya yung pag-amin taas dia asipakan-pakannya dan makawa na tutoy sumuno isyu siya min tao mapati maapon amuyat to indaukan amuyat to intao matan maisog amuyat to intao matan limaog sabab insya iyakat niya yung pamandusin Allah Ta'ala iban bang intao nagpababa karena sinallahu Ta'ala nagpatibawa siya karena sinallahu Ta'ala pangagad niya pamandusin Allah Ta'ala limaway doon nung tawihan aturan si Rasul sallallahu alaihi wasallam pwede nuno malingkan ang katunda sa sinallahu subhanahu wa ta'ala misan di na ang katunda ginawaran niya supaya sa generak magtangin kaiwan ng timang muslim bihan mga palangguan na araw Islam magkanda malay na tripyak bida ng kaanakan doon iwan sin nakauna di agun lumaway bang makakita guru ang naan muna atas agun bang sila lumaway agun sila amin kumapang yaon dito lumaway haunahan sing kaguruhan nila sabab mayta agon yaon kanila pikilan niya pangatayan nila in magpatibaba pa mga sila pat iman kanaon waktu marug tulian sa sing kaguruhan adik manjarin bihan yan di sa manjarin bihan ang kana sa tulakaian sila sabab sin agon pagtatbik nila sin pagtawado agon yandok nila ino nila pa mga kaguruhan kamaasan magulang din kanila nadapon in saraon aturan ng mga kalangan ng Islam misan ang may bangko yung nakakita guru misan mo pagkaingatan na bangkaingatan mo yung sila yung guru mo ayaw kung magtimong sumambong kanila malingkan bangko sa bilan nila na permit kaya nasambong kaw sa doon kaw haudod mo doon kaw ayaw may nang sarap ikawawa sin kawahan niyo sin amin batina din katutan niyo tukutin Allah subhanahu wa ta'ala yung ingat manusimatan na bawa kanyo murambahan papagbarakat ng kaku iwan kanyo indumini paman makapuso kita niyo pangadyan na tukaina dengan Quran iwan din hadis 2 ayat si Allah ta'ala siyang ito iwan tungtungan na tubang kita niyo manling din aturan sa Allah subhanahu wa ta'ala din hapaduman sa Allah subhanahu wa ta'ala tantutuon gantian dah kita niyo Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila manusia kalasan sila Allah Ta'ala ibang malasa sila sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yung katutan nila inutunya inilawayan natural mga Islam kita kakak bukod na kita kakak dan dihadup ini sebab itu na magpatibawa kita nito mga sila iman iwan magsaraka kita niyo iwan sin nasabot hadis kainat subay kita niyo mapati maapi pa mga sila Muslim nakalusa ato mahuli pamaidaku sinnatal kasih dan rasaku kanino wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya tunain pengajian pagpatungtong katutan niyo si mga pangadatan lauta amoy pamiat si pamunato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy aron-aron lauta sung na malawak din tumpukan sin kita niyo bangsa muslimin aron-aron bihayaon biya nagagaw pataasan in manusia na kapasapas pa ang ini na mawaya lauta mari pababaan ababa tuntuman ko in kaptangan di Syekh Ibrahim Ghazali lingkat-lingkat dia mga kaptangan niya kaya binatulong niya mareho palong niya hindi kau kababa na maunit kau mahulog biya dahil sinamuin mawaya kau sumakat pataas at akala lumados kau napabulog mo tuwan magbukon balik na buti busol biya kami sabihan ting kaptangan biya luparag buslong talangog-langog sumalawa bunalit to marayaw inamin nagpapatibawa dahil sinamuin lauta dumaot kita magpapataas sinamuin kita na maabot insyaAllah kanin kita panghindo sinaramata panghindoon kita tutok amin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sababin niyaon bukun tayaon ini piyakabuin niyaon inyaon asal punan sarah dengan Allah subhanahu wa ta'ala sa kaulaulain kita nagpatarang sa na mayta sin inyaon kiya mayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kung nito amin mapatut kawaw tasin
akan nahambok din ng mga alim biakan Hasanul Basri bihan insya amura iurol niya katanin baita din Quran iban sunnah di siya magpaliw manghat dalong niya rai atau kaptangan sinambok manusia dia pulong niya tumay ma so abang waktu kaya nga subuhan siya may takarong na di manay ma sin mga rai sin kayo na kaptangan kayo na dalam niya inaku ng kanako nag-aayad ako sin ginawaran ko sa muna dia kanak ako hina ko isa kura na sarta long niya ini mapatay ako isa kura isa wala mamabaya biyan imibanta ako bako mapatay na sarta long niya asuhon ako sin Allah Ta'ala isa kura isa amuin parsukuan ko kako dayan kaya asuhon sin Tuhan na pulalan isa kura na bang ako long niya pasurun palaw sin kubol isa kura isa wala makat damikyan umus yan tumaghisab isa kura pasurun sin Allah Ta'ala bang bukon palaw sin suka palaw sin narka nasabi ito insya nag-aayat magtubihan at niya imparkala sin aramata bukon siya kabtangan sin siyusyo manusia buat mereka niya turing akalam sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala inyat to dahin hapamiat sin pamu na to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukon dahi sa tiyawa dahin akal pikilan niya buat mereka niya to wahi sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kanya amun dia aksya hipabaita pa umat muslimin atau pakataan katilingkal sin bumi ini pakataan manusia lihat tulong kita mga palanguan na mga Islam murah-murahan nakatawa kita pengajian din dito aamuin ini lecture sin guru na to mulia di balik ko kaniya maghatam sin namin programa na to waktu ini dahil kadua balik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب ادعوني أستجب لكم يا رب العالمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك أن نكون أنفع الناس بالناس يا الله اللهم إنا نسألك أن نكون أنفع الناس بالناس يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين اللهم ثبت على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبت شباب المسلمين وسددهم على دينك وعلى طاعتك وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.